Askeki pantagnitaki kun hamas kaptasa hichuro tekek fútbol toqueta cambiate o inakauti. Clausura yan tau tukuy kanukak, Bolívar taman persokta ng trinakaw kontra tuktuk tay kapkani. Akan trinakak Javier Rojas, Cesar Martins, Alberto Gitian, Diego Bejarano, Carlos Melgar, ukat Pablo Lima hupanakapjewa. Ukan Pirus Bolívar taman gerente general Eduardo Valdivia hupa haniwan citak wiltat kontrat segendañ toket parlanya kiti. Uka toket parlanya takek pacak uthaskiwa sasawars tawayi. Hutir pachauro 10 chonger tamak Bolívar tamam kim sakal karumar antaskani. Uka takek 10 chonger tamau lokal ukamani. Uka mi mantau boletonak alhani. Uka código QR ukaniniwa. Uka código umpej naira anatawinakaw inhasispa. Uka Bolívar taman ukamaraki 10 chonger taman chamanchiri nakatakiwa. Kunatak arak eutanyangkit chamanchiri nakatakek Bolívar taman naira anatawinakaw uthi. Ukat ainach eutanyangkit chamanchiri nakatakek 10 chonger taman naira anatawinakaraki uthi. Nias akamantawinakak internet toket alhataski. Eutanyanakan pes hatunka bolivianoa. Recta general ukan hapakal tunka boliviano. Preferencia ukan patak boliviano. C ukat D butakanakan patak kimsatunka boliviano. A butakan patak pescatunca boliviano. Ukamaraki complejo de Achumani ukana. Calle Colón esquina comercio ukana. Ukat mega center ukan smantawinakaj aljataski. Ukat pacha urunja Hernando Silsa natañ uyun aljasini. Ukan virus irjatataniwa. Nias eutanyanakan soktatunca boliviano niwa. General ukan kimsakal tunca boliviano. Preferencian patak patunca boliviano. C ukat D butakanakan patak pescatunca boliviano. A butakan patak pakaktunca boliviano ukama. Masuroh Primera División de Bolivia, torneo clausura yantawin mana tawi kiut Hawaii. Independiente Petrolero tamah ma golaro Aurora tamam purap tawayi. Nyaidir golak Aurora tabatakiu perinha. Kunatek Oswaldo Blanco pau kimsatunca kimsan Qatar penalat golu chantawayi. Ukan virus kimsakal tunca payan Qataroh Yasmani Campos hupau Independiente Petrolero tamata golu chantawayaraki. Ukamasin Independiente Petrolero tamah patung kamayan puntunizak tunca kimsich kankiwa. Ukat Aurora tamah patung kimsakal kon puntunizak pakal kor chakankiwa. Hichuro tikek mana tahu kiwuthi. Nacional Potosí tamak Atlético Palanhor tamampio Víctor Agustín Ugarte anatanyuyun kim sakal karumar anataskani. Paulo Dybala hupaj usuchataw hiqatasi. Nias leche tamam anatkasa usuchachiwayi. Hupaj penalat gol uchantasin haniw kusishtanchatiwaykiti. Hichakama haniw yatiskit qaw qapachats waliptas anatjas ukaja. Nias positunca pescado runakat Copa del Mundo Qatar pawaran kapatun kapayan yantawih kaltani. Uka masing Dybala nusuchasi wipaj pa paksit walipanya takichis bukaj hani waka mundialan purkaspati. Luis Díaz hupaj Arsenal tamapanat kasaj usuchasi wayarakiwa. Nias konqoripa usuchata. Masok tahanukaj kimsakal simanakat wiltat anatanyar kut aspa. Uka masing Liverpool tamam haniw matun kanatawinakan kaniti. Hecha haiputekek UEFA Champions League yantawin E, F, G, ukat H tamanakan anatawinakah utharaki. Nia sikurut pusitun kapeskan kataru anatawinakah kalyantani. Mak ukan anatawinak unyakip tanyani. E taman kim sa haipuruk Milan tamak Chelsea tamampio ayuse pemeyasa anatanyuyun anataskani. Ukat pat papacerok Dinamo Zagreb tamak Red Bull Salzburgo tamampio Maximir anatanyuyun anataskari. F taman kim sa haipurok Shakhtar Donetsk tamak Real Madrid tamampio Pepsi Arena anatanyuyun anatani. Ukat pat papacerok Celtic tamak RB Leipzig tamampio Celtic Park anatanyuyun anataskani. Hie taman chikarut pusitun kapiskan katarok Copenhagen tamak Manchester City tamampio Parken anatanyuyun anatani. Ukat kim sa haipurok Borussia Dortmund tamak Sevilla tamampio Signal Iduna Park anatanyuyun anataskani. H taman chikarut pusitun kapiskan katarok Maccabi Haifa tamak Juventus tamampio Sami Ofer anatanyuyun anatani. Ukat kim sa haipurok PSG tamak Benfica tamampio Parque de los Príncipes anatanyuyun anataskani. Uka kiu hilat kulyakanaka ya khorkama mahach aruntawi takni taki.